أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. Ngicela Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Allahu Akbar. Allah says the people of Bid'ah, the hypocrites, the fusaq, the fasiqun. Allah says, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. Stay away from them. Walk away from them. You want them, you send them the message, they don't listen, فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ. Stay away from them. Stay far away from them. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. And put your trust in Allah subhanahu wa ta'ala. Ubeke amathemba akho ku Allah subhanahu wa ta'ala. Angithi uyabatshela bafuna ukumamela. Suka ke eduze kwabo. Babone ngamashansi. Ubeke ini amathemba akho kubani? Ku Allah subhanahu wa ta'ala. Wakafa billahi wakila. Allah is sufficient for you as your protector. Allah ukwanele ukuthi abe umvikeli wakho. You don't need them. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uma ngabe esixwayisa uthi sibabul muslimu fusuqa wa qitaluhu kufrun. Allahu Akbar. Ukuthuka imuslim, ukuchapha imuslim ngenhlamba, isono esikhulu, isono esinyanyekayo. Ukuchapha imuslim ngenhlamba, isono esinyanyekayo. Spiteful sin, isono esinyanyekayo. Ukwenzani? Ukuthuka imuslim noma ukuchapha imuslim ngenhlamba. Wa qitaluhu kufrun. Allahu Akbar. Fighting and killing him is kufur. Fighting your own fellow Muslim brother is kufur. Is an act of disbelief. What about killing your own Muslim brother? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says, lo muntu loyo okhomba elinye iMuslim brother lakhe ngesikhali, that person is khokweni. Brothers, sisters, babukeli baka masithandane nonke. Yey, ayathukana ama-Muslims. Ningezwa abantu benikhohlisa. Buzani mina, ama-Muslims ayathukana. Angikhulumi ngalaba abangithuka kuma comments. Subhanallah. Kuma comments ngithukwa ama-Nazaretha, ngithukwa ama-Krestu, ngithukwa ama-Watchtower, ngithukwa ama-Roma, ngithukwa abakhonza amadlozi. Ama-Muslims angithuka 99 ngefoni. Bangisendela ama-voice notes, bangisendela ama-WhatsApp message. Bayangithuka, ngithukwa ama-Muslims. Ake ngikuphindele ngithi mina, ama-Roma, ama-Watchtower, abakhonza amadlozi, ama-Nazaretha, ama-Krestu bangithuka kuma comments. Akekho ke wangithuka ngefoni like bume 99 direct 99 kanje. Akekho. Kodwa iMuslim likwazile ukuthi likwenze lokho.
angeke ngimention igama lomuntu uyazazi yena bafowethu uyathukana loya muntu loyana manganibonisa ukubola ade kukhuluma okula efonini yami you will be shocked mangintshela ukuthi lo mlomo lo ade ukhipha le inhlamba lezi mlomo obuye ufunde Quran you will be shocked mangintshela ukuthi lo mlomo lo ade ukhipha inhlamba lezi umlomo obuye ugibele kumimba a-address amakholwa athi innal hamdalillah udumo lonke lifanele uAllah eme kumimba you will be shocked manganibonisa inhlamba ezila efonini yami ade ezikhipha ngani ngoba engazwani neqiniso inkinga yakhe akazwani neqiniso noma inkinga yabo abazwani neqiniso iqiniso liyababa buhlungu iqiniso linzima alamukele